Abantu bo mu rwa Kahunjo mu Nyabaro muri Gara West District ya Bushenyi basimire government korabero wa Minister Raphael Magezi hamwe na MP w'abakazi ahabwe inkora ya parish development modo mu cyanga cyabo. So twenda kureba inkora yiti ya parish modo mu Bushenyi ryeta twanturonda na mnonga aba 4 eka zina konka tunoreba turyawa eke mwene chweka inaitwa ashanga eke mwene chweka ari munanansa abwo kuba nyombe ndukumunonga enzo itabe turumu ekeri hina kustera konkati kunkoreba ndyampana nisima president kandi ntandikire hato bampereze sente zikabaza urumuntu mugisa abo kuba kunazitiro mwani gukera gwayera amba kumwambire zo sente nateka mejo kasasuro nakina fertilizer zinafuhira natandika ni hamishaho 13-15 zazagata hateze nsha 13-15 kunazibwini sente za rugiremu nakolesa hebi nkagure mbuzina ezishaha ezindetire nafuna imbuzo mushaje bamuborekero muringo gusenteze bariyo nubazikozesamu korabero mu kwinga hamwe no kurisa ahibara kugira ngo uzubakorire by'amani ntagatine mfatariza bwembera kungumira nkansarurisha hwina 3 konka kunatungire sente zikurwa PDM n'abahingisa begomborora yitu ya Nyabare ko bajya ngo mute fatarizo mwani sizo neje hwire nsarure mweshaho 8 ne bafunki 10 kacyari se nimpinga umwana nagonje ko kwinga ibintu bibiri muya mu cyango kusinga ikintu cy'umuntu kandi ugonje negure sente nyingi kusinga kitoke cy'Nyamundo ntwara umugisho gukongera kubiriza abantu bona mu rukogo rwa Kahunje kuranga bayinyegera umurango ugo nicyo turi kutebekansiza bwakire bwizire abo kuba ntekateka ngo shaha yona President Museveni naza kwija kutongoza intebekanseji ukuranga Kahunje nkumuruka gwahinduka cyo kureberaho umyo buhinje no burisi abebembezi ba Bushenyi borekero kushemerwa habwa abantu ba Kahunje obutaga ya sente za parish development modongo ninche kandi baraganisa mu rukogo kubeco kureberaho twenda ngo 2023 abacyara twingane n'abashisha mu byentasiya mu byo butegeki mu byo amadini tubase kuhika aha mutindo ogwensi yona eri kutwendaho obo twabwa minister ngo tuhindure Kahunje as a model what a model parish kantu abarambura n'umukorofayinga ecyasiga nukitego mukora nka minister kuya kumara kugamba enterprise tugamike yente nezara rumwe umwaka kandi harugiye buri kwezi umukwezi kumwe emitwaro 26 akona kamekamwe kandi kakaniye kazara n'abandi District ya Bushenyi shizo buhumbu bwa senti 10 mu parish development modahamiru 5 na mukaga kandi ugwa Kahunje gushanjura unugwe gusirizeyo koresa sentezi kandi baraganiso kongera mu project zindi amakoraga gashakwa Ben Muhozi.